Za početak odluka oko koje se najviše prašine podiglo, a to nam je ovaj crveni karton Djala. Slušam. Pa za mene tu nema dileme da je to crveni karton. Zašto? Jer suci imaju jasno od uvijek naputke i ništa se nije promijenilo. Znači da je to duel u nekoj borbi za loptu pa da dolazi do nekog takvog kontakta, onda bi mogao razumjeti i ne bi pričali o crvenem. Ali to je totalno off the ball. Znači akcija gdje je lopta je 40 metara od toga i Djalo sa tim svojim činom mora biti isključen. Intenzitet je tu čisto dovoljan. On tu jednostavno ima taj neki okršaj sa igračem i ne može drugo biti od crveni. Ovoga prvog dvoboja Slaven Belupa i Dinama imamo da jedan okršaj u prvome poluvremenu, 28. minuta, start Agbek Pornova i onda reakcija Brune Petkovića. Konačan sud bio je žuti karton svakome. Tu jednostavno je došlo do konfrontacije, znači nakon koškanja te dvojice igrača dolazi do konfrontacije gdje je jako puno igrača skupa i tu je naputak da moraju oba igrača biti kažnjena. Jednostavno Petković je tu isprovociran, odreagirao je i ispravno je da budu kažnjena obojica. Dalo se iščitati da se traži direktan crveni karton, nema dovoljno elemenata za to? Ne, morali bi imati neko očito udaranje, bilo je neko remplanje sa ramenima, ali apsolutno 2 žuta kartona koje moraju biti pokazana nakon takve konfrontacije.